من هست که هوسا من هنکی گوهری براستی بشتربونا من آل پارلمانتویا اوروپای نتشتکی حسام بو. جبری انگلیزی از به زمان آلمانی، عربی و اسپانی جی داخلم، ده پاشروژه ده از دخوازم زانستین سیاسی بخوینم و ببن بالیوزکی سیاسی. روش لور هنکی جدا و زحمت بو. جبک و کمل جدا بو، زمان جدا بو. لی بدمیره شکر جخدیره، از فیری سوشتاور بوم و فیری زمان بوم. از نها دخوینم خواندلا خویا آمادهی دومینم، سالا دویمینم و دبستانا جیهانی. دکوناخا ناویم ده سالا من عداوی شکر جخدیره، از دسر پولی بوم یکم و دبستانی جی دناوین هری باشده بوم. ماموستیان از جبو دبستانا جیهانی نامزد کرن، جبر سرکتنا من و زمانی من انگلیزی روان. جبری انگلیزی از به زمان آلمانی، عربی و اسپانی جی داخلم. پشتی که از چوم دبستانی برنامه اکوان جبو بالیوزم بچوک هبو. من داخوازنامه بووی من هی پیشکش کربو و شکر جخودیره از ده برنامه ده هاتم ورگرتن. من پارلمانتوی اوروپای و گلک ولاتین یکیتیا اوروپای بشتاری کرد. وەک ستراسبورگ ئا فرانسایە و li Belçîkayê û eger Xwedê bixwaze ya bêdê li Litvanyayê be. Ez ji bo dibistana xwe wek Balyoza Yekîtiya Ewropayê li Parlamentoya Ewropayê hatim hilbijartin. Bi rastî beşdarbûna min a li Parlamentoya Ewropayê ne tiştekî hêsan bû. û ji bo keçeke 17 salî li hemberî van hemû mirovan berpirsyariyeke mezin bû. Lêbaweriya min bixe hebû û wêrekiya min hebû ku ji wan re îspat bikim ku em Sûrî di her tiştî de serkeftîne. û em gelê Sûriyê xwedî weşiyanê ne ku bibin beşeke çalak ji Yekîtiya Ewropayê yan ji her welatekî din. Xewna min ew bû ku piştî qedandina Bakaloriyayê ez li zankoya bijîşkî bixwînim. Lê piştî ku ez bûm balyoza dibistana xwe û piştî çend deştên ku me kirimin hinek tecrübe bi dest xist. Min hest kir ku hewesa min hinekî guherî, an got hewesekê min a xwendina siyasetê çêbû. Mamosteyên min û malbata min piştgirî da min û gotin ku ew min di pisporiyekewha de dibînin. Ez dixwazim di paşerojê de zanistên siyasî bixwînim û bibim balyozekî siyasî. Tiştê nemûkin nîne, çiqas şert û mert zehmet bin jî. Sûriyê her tim di dilê min de bimîne û ez her tim ziman û nasnameya xwe diparêzim. û di her gaveke ku davêjin de her tim wê datînim ber çavên xwe. Ez di 7 saliya xwe de ji Sûriyê koçber bûm û baweriyeke min a mezin heye ku rojekê ez ê vegerim û bibim beşek ji jinûva avakirinê. Peyama min ji bo gelê Sûriyê yê ku bê dilê xwe ji Sûriyê derketiye ev e. Dev ji xerna xwe bernedin. Tiştê nemûkin nîne.